Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan akon sing. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kanayon ko apadpadaanan ti drama yo a Mr. Lonely. Iso apinadas kumet nga impatulod ti pakasaritaak tabarang mapilimet a maidrama ket innak kumamet manggan. Dayto innak isalaysay ket may papan iti saan apatas apan ang ipateg dagiti nagannak kadagiti anak da. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Kunsing. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay, bakit? Agrub-rubwat ka amapan agtrabaho? Ngam na kami suot kamat. Masurunak. Napanak ijay ang dananang. Mangibagbaga ak iti kwartada. Tapag matrikula kumadag iti ubing. Ngam pinaay nak. Awan siguro tinaira na akwartada. Apay nga awan, kat kaawat da iti pensyon ni tatang. Inted damanan kadag iti dungdungon da nga po. Dagijay kambal nga po da. Day talaket ting kapag mismisuutanan. Bayamon Kumaano italaeng. Kanayon mo't. No mangibagaak, ibagada na itedda kanon kadag iti kambal. Ay, jay la kambal ti amuda nga po. Dagijay anak ta, di dan am-am mo. Bayamon, bakit? Siyak tulaangan ti mangiremedyo iti pang matrikula dagiti ubing. Ingkan, tamala daw kan iti trabaho. Sige nga rod lakay. Amo mo't abasit laang ti masusweldo kas sekretary. Saan kan nga agreklamo, bakit? Sige nga rod, mapana kun lakay. Amangan numalada wakpay. Sige, bakit? Ne, adda ka mat dito'y tiyandaan, friend. Ay na, adala umay ko gatangan. Adda ngamin ipagpagatang di anak ko. Iso nga imaya. Kat adda ka mat gayam dito'y. Buen friend, adda ko mamot umay ko gatangan. Nakitak ni ading ko agumatgatang iti masapsapol di kambal na. Agkasangay na kan. Kat ipartyan ida ni nanang iti kaldi. Ay, impag man. Ay, amo kun no apay amadi manen taisem mo. Ay na, friend. Talo dagiti anak ko. Ngampuray na minsan. Di da pa impartyan ida. Ay na, bay amon, friend. Nailasin kayo mo't ngamin iti balay. Ni ading mo taiso ti kabalay na. Nalabi takas na. Jakman am. Ngamaddaimon ko no kas di apaayon da. Kanayon mo't mamina. Amangan mo't no imutam ida. Iso asaan da ka apat gan no kasta nga adda kid daw. Ay na, friend. Di da nang ibagbaga kanyak apulos. Adumot namin ti kwartada. Iso nga amuda nga awan ti maited ko. Ay, daytan ti jak masungbatan, friend. Kunseng anak, salda aman di may sa akin lang tawan pa'y naira na akwartak. Ano nyo ay ati kwarta nanang? Di pensyon ngay ni tatang. Kanya koleksyon iti bagasan. Dakkel ka no ti babayadan di ka anakam iti pagadalan da. Kasano ako nayo adakkel nanang. Dagiti anak ko, awan mo ti dakkel unay ababayadan da iti eskwelaan. Ay nano kayat mo asaldaan, ibagam. Tanudi mo kayat, inak ibirok iti sabalay. Nanang, ibagbagak laang ti pudno. Tauray siya kat agpapaadalakmet. Kat amok ti babayadan iti eskwelaan. Ay, sabali ti pagadalan dagiti apo. Nalalaing dagi jay. Sayang no saan ama itad ti masapsapul da. Kakaiso na valedictorian da. Amuyo mat nanang. Duamat ti pagadadak iti kolehyo. Awan ati na ira na akwarta. Sige nga road. Itay kumapay nga imbagam tapno ang muktar aramidaw. Nanang. Ala, indakaw. Bakit? Apa anak kami suot ni Nanang Arimwar?
Isalsalda na nga rodye may sa ano akinalang, taitad na kadagiti dungdungwen na unay nga apo na. Kat apay nga rod anak kami suot. Nagsinungbat kayo kadi. At dalabasit imbaga, ngam sinintir damutan. Ay, lipato mo day jay. Anya kalakit din aya bakat. Baybay amlat ta ka di ida. Inton kuan. Ad-adda ginurada ka. Sigud mo, nila Pablo ti amuda nga anak. Gapo siguro ta nakaadal ka. Kat ni Pablo kat saan? Nakaadal kumamot no saan asadot kan paliwawang. Awang kat amu na Buridak ni Pablo. Kan awan adal na. Isu siguro apirmiti panang dungudananang kankwana. Diyak amu agabuso mo tan day jay. Bayam kadilat tabakat. Ay, taman pa'y tatang. Nakaumay kayo mat. Nabayagan day dinaudi nga isa sarong karyo dito'y balay Agmaano akman tatang. Bendisyonan nakakumati, apo. Arakupon kayo man kitdi. Unay yan ti anak ko. Kailiw nak unay Ay, wan tatang. Tauray saan unay nga adayo ti ayan ti balayo. Saan tayo unay nga agiin niliw. Tadamat ngamin trabaho. Manmanuak mo't makapan di tabalayo. Maawatan ka, anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak. Agyaman nak iti kinaman nakaawat yu tatang. Anak. Nuad daur nung yo. Da kayo kumanti mang saka iti talon nga insaldanin hanang yaw. Sayang day jay. Sapay nawadwad ti mapapit ijay. Saan aya, ajay laang may sa akin na lang tiinsalda ni nanang tatang? Ay saan la may sa anak. Insalda na amin jay talon. Anya? Nangan anwan da ngay kadagiti kwarta nagsaldaan da. Pinagbayad da kano ijay eskwilaan. Ay natatang, agpapa-eskwel akmat. Ay, ni nanang tumot ngamin. Dawat adawat dagiti apo na, itadmat nga itad. Gungun dawayan da kayon. Saan la ati babayadan iti pagadalan ti dawdawatan da? Adapay siguro sa bali pangar-aramatan da iti kwarta, tatang. Amok pa yan? Patimot da di akabsat ko. Awan lang arod trabaho nan. Di pa'y tumulong iti obra iti talon. Pasyar, kaslawan pamilyana. Da kayon tinang bibiyag kadakwada Itatadiyon ka ba ilan ti agtrabaho? Day tala gisaldan, ter aramidan da. Kasano, no maisaldada aminan? Ay, imbagamat kit di dagiti ubeng. Nga isudan to timang saka. Kanon to pa'y ngay day tatatang? Kat no nadamag ko akanayon kanumot ti pasyar dagiti nga ubeng, sanda nga ipaspas na ti panagadalda. Bareng no masakadan tong agpayso. Congratulations, friend. Agpagradwar ka gaya man. Nasamat ti kurso di anak mo. Wen friend, kamaudyanan na. Nalpas mo't laangan iti kinan-nurse di anak ko. Kat, dagijay ngay kakaanak am adungdungwan ni nanang mo. Nalpas damatan? Iyalang-alang da kanumot ti panagadal da. Lalaukan da kanumot iti kalukwan. Amo ni nanang mo? Imbaga kon, friend. Ngam saan amamati. Tanalaing ka no, dagijay nga apo na. Saan da ka no amaaramid ti ibagbagak. Ala, kasanon ngay numaamuan na akas tagayam. Anya ngay ti may bagana. Manipod iti imbaga ni nanang nga apal ko kano ti makagapo, iso apadpadaksak ida, binaybay akon Ay, kaasimat ni nanang mo. Numaamuan na akas ta tinapasamak kadakwada. Sapay insalda na titalon dagapo kadakwada. Day tangarod kat. Dagijay mo't nga ubing, abuswan damat di bakit. Awan pa'y asida. Kaasimat ni inang mo. No asino pa'y tidungdungon na. Isuda pa'y timang loko kankwana. No kumamamati da kanya, adayo ama isaldada ti dagada. Ay, amok pa yan ngay no masakada. Kat pirmi mo't asadot da. Di da pa'y pulos agubra iti talon. Manang tangdan ni nanang ti agtrabaho ijay talon. Nagapwam lakay, awan kamot itay sumangputak.
Naggapuak ije ayan da Maria nga agraraop. Ayun gayam bakat. Malagit mo je anak da, aka eskwilaan je kambal aka anakam. Dadayana kan silya. Wan, lakay. Naggraduar samot ka no day jayan. Isumat ti damag ko. Wan, nakalpasan. Naibaga na pa ang masikog ka no dagiti kambal aputot ni Pablo. Anya? Masikog da ko nam? Isumat ti ko na ni Maria. Ay, mapanak tuman ije balay dananang. Tamapan ko ibaga. Ne, Adda tao. Aguray, tamapan ko kitaan. Ne, da kayo tatang. Umunag kayo Agyaman na kanak ko. ay imbag man ta nakaumay kayo tatang. Ay, Mapanak ko maije balay yukot. apay. Adda ka di napatag nga ibagam. Kat no impadamag ka no mat anak ni Maria. Amasikog ka no dagiti apuyo akambal. Anya? Ay, nabayag basita na saan anagawid dadaya na kansilya. Ay, iso siguro adida agaw awid tamasikog da tatang. Ading, amom ka di nagawid di anak ni Maria, akaadalan dagiti putot mo akambal. Apay ko man nagawid din. Nagawidan ta naggraduaren, kayat naasawan, nalpasen, may son a nurse. Jaymot ka na kam, nalpas matan. Kat ibilin ko nga ingkakitaan iji boarding house dagiti putot mo akambal. Dahito iti pagpletem. Mapan kaitan. Manang, apay aya? Mapan ka nga rod, tapno si kaamis mo ti makakita no agpayso ti damag. Damag? Anya dita damag? Diyak pa'y maibaga ita. Tadyak pa'y mat nakita. Iso mapan kan. Ala, agyaman nak itintad mo apagpletek. Sige, taindak man nga agpayso kitaan dagiti anak ko. Itatada kayon, Diana Cancelia. Damagak man kada kayo. Manuabulan day ta si Kugyo. Napan kayo ijay syudad, tapno mapan kayo agadal. Ngamaan niya ti inaramid yo. Napan kayo nagpasikog. Nangisalda dananang ititalon gapo kada kayo. Ngam sabali mat gayam ti inaramid yo. Si Kadayana, manuabulan day ta si Kugmo. Kwa, auntie, 5 abulan. Upat mat kanyak, auntie. Ayan nga iti amma dagita si Kugyo. Kwa, adda asawa na nagawid iti lugar da. Kat si Kasalya. Sa dino te ayan ti ama ti sikog mo. Tsaka mo, tatang. Ha? Apay adi mo amo? Anya ti nararamid mo? Kwa, auntie. Tsaka mo. Gaputa, binartak-tak. Ay, ugayon tinararamid niya! Nanang! Ay, Pablo! Ika mga yabtilugan! Daipan tayo di ospital ni Nanang! Wan manang, indakon! Na-stroke ni Nanang. Saan na maikuti ti kagudwa ti bagina? Sapay sangit asangit. Agsubli pa'y nga ta iti sigod ni nanang. No maimbagan man, saanan nga agsubli akas iti sigod. Bakatan, kan saanan ang makaubra. Agtrabaho kamutan Pablo. Tapno ada pagbiagyo nga agama. Uray ni tatang, nakapsutan. Saanan ang makatalon. No di ka agkuti, matay kayo nga agama. Manang, nagrigat nga asikaswan da nanang kan tatang. Nagrigat, tasan ko amaawatan ti bagbagan ni nanang. Saan unay ang makabalikas? Kat ni tatang mat. Agkabaw samot ten. Kat, anyang rod di aramidam. Baybay ang mga rod ida. Maya,
Titutugawan dagiti dua ang masikog iji terasa. Madama ti cellphone da. Nakarugrugit pa iti arubayan. Di da pa'y makaraidan. Ay, umunagak man tainak man kitaon ni Nana. Cecilia, tulungan lakman. Kakaduan da kay Jeban niya. Inanak na dyan Celia, ingka pa'y tulungan ni Apong. Ni? Sigan anda ka chat ko. Agpimpin na to dun damatan. Una yan, hagkuray na. Hoy! Da kayo adinong dungo ni Nanang. Anak kaibusan dagiti sa nikwada. Kasta ti isubadyo, agpinpin na to dun kayo. Kuante. Unay daytan manang. At ang arot dararamidan da. At kamatlangan, di sikanti mga sikaso kininanang. Ay, una yan. Hawan apulos ti konsensyayo. Sige, alaak da nanang kantatang ijay balay, tamakaam mo kayo matan iti biyagyo. Ha, makita man, no kasano kayo nga agbyag, no awandan dito'y balay. Naiyaw-awan kayo mat, Diana, Cancelia. Sabalin sa mat tinaturong yo. Kuante. Imbaon na kami ni Tatang. Bumulod kami kano iti bagas. Tawanan bagas mi. Kan kwartayo pa'y kano, auntie. Awan pulos kano kwarta na. Na, naglaing kayon? At dalangarudan dito'y dananang kantatang? Umay kayo manan mang distorbo? Siyak lang arudan ti makamo iti agas da kan aminan ang masapsapul da. No kayat yu ti agbyag, agtrabaho kayo. Saan kayo akaslad don kan donya? Jay sang kabasit a pensyon da, na yung nakapara agas da, kan aminan akasapulan da. Sursuruan yun ti agtrabaho. No aganak kayo, kasano dagiti anak yo, no awan amoyo at trabaho? Madiman itiriknak Mr. Lonely, ngem kapilitan nakasjay ti imbaga kadagiti ubing. Tapno masursuro damat ti agtrabaho, asaan dala amang namnama kininanang. Nimat nanang, nakaamiris, iso adinak mat binabalaw iti inaramid ko. Kastan Mr. Lonely katagyaman ak iting kay panangidrama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, konsing. Pagayam konsing numaminsan adda ngagpaiso dagiti naganak, nga adda mas papaburanda wenno kay kayat da kunataman langan. Ket no asino pa'y ti kay kayat da, isumet tinakurang titaripato na, nudumteng ti panagkapsot da. Ala, sapel ako ma, tamakaamirisan dagita ka anakam. Bueno papagaya, maing kay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan akonsing, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.